Hello friends, lamso hain hai naro jotto nai tongle rong tin rong bai katal hain hai central government job notification te phi friends naro video message saimane nangmane education qualification salary details buhunu chime apply khanya basak last date naro jotto no video naiman bisingte kaham ka jotto no details saimanai awon bagin naro nai tong no video no pujan sime paithak jora jotto no kaham ke details saimana baga hinke friends song chiang lasion binin dinge truk truk pule rang nong sanamo songo jago 12 tha kotrin jotto hasin lokorong apply klaiman nai boroi sila joton bagin jago vacancy phaisa pagya tayo jago naro apply khanya bagin qualification nangnai matro jago 10 pass 12 pass ni butong friend ro obin nai bising tin abo ro saimanai abon pura sang tabuk pura direct thali jono notification bono sima ho kobono sampulyan nai nalega nang friend norok nugu tongo jago clear ka seja mangka ICM ar nisimi official notification ngor faija friends ICM ni full form bo jago tongo norok nugu tongo nai sir friends abon tik tolo no jago advertisement number bo borok jago details kaham ke share kang ka friend aboni hain hai abon tolon sungta nugu tongo mangka jago norok nugu tongo post ni bumong tayo jago total post busuk phaisa bo kya jago reservation no category wise jago vacancy by jaga tayo jago salary details of yang last dio share jaga friend no nugu tongo pulian post am ke technical assistant bagi phaisa bo kya total vacancy o jago 28 phaisa bo kya abon bising ko jago norok nugu tongo senior strong bagi duita phaisa bo kya bai kan o jago jotoni bagi jago category wise vacancy alada alada babe bagar jaga urung sanga sana intalia detail babe sang sini vacancy no simen sango bitin bisite kaham ke na nyal sin ka friend abon tik lon ro nugu tong piro jago number 2 o jago ka share ka technician 1 ni o jago friend no nugu tong total o jago post phaisa bo kya 16 ta abon bising o senior strong bagi jago 3 ta vacancy phaisa bo kya tai norok to yang nugun tong last yo yang salary details share jak friend no nugu tong 19900 simi o jago 63200 pon ro salary mannai belakin kabang friends abon pore sang tabu number 3 nugu tong mokol laboratory o jago attendant ni bagi jago phaisa bo kya total vacancy 10 ta abon bising senior strong bagi ro 2 ta phaisa bo kya yang norok nugu tong last yo han high salary details om ke 18000 ting sim manai noro o 56900 pon ro salary mannai belakin kabang friends no nugu tong abon pore sang tabu tik tolo nugu tong total vacancy o jago norok nugu tong 54 ta phaisa bo kya bai keno jotoni bagan jago o jago total milogai vacancy 54 ta angka friend abon pore sang tabu yang tebo nang mani step na jina jago application buhun sime khlanya de dong no sang naline friends no nugu tong jago application khlaijana date om angka 8 tarik 7 2023 ni simi sang jaka tai or last date no nugu tong 7 tarik 8 2023 pon norok no jago last date diri jaka friend belakan somai kabang tong jong kon ro obosai apply khlai narak mannai ka friend abon pore sang tabu yang tebo naline truk truk oste sango video tebo sijana tong friend no nugu tong abon pore sang tabu jago detail of vacancy notification o jago share jak friend norok jago post ni bumong rok nugu tong friend obrok sang tabu kisai detail bon naline ro nugu tong pulya saka bo jago number 1 among ka post ni code tayo jago taibon ter number 2 no nugu tong name of the post o jago share ka friend moke technical assistant electronics electricals abai ka ro nugu tong tayo jago pay level bo nugu tong 35400 ni simio jago sianganya o jago 112400 pon salary mannai abai ka jago reza post ngor kaise phaisa bo kya sudo OBC rong bagi simno jago phaisa bo kya angka sango brok nalia sangsini post ni simno naliane belaki video logi thanane abon baganya sangsini no simno sango video kaham ke silaisona gawan pore sang tam nugu tongo jago senior strong bagi kaise vacancy phaisa bo jang no nugu tongo aro post code ke no saka nugu tongo abon pore o jago name of the post on no nugu jago mongka technical assistant microbiology ni phaisa bo jago senior strong bai kaisa o jago no salary details nugu tongo no jago 35600 singmi sanganya o jago 112700 pon no jago salary manai belakan kabang ro essential qualification ko no nugu tongo jago first class 3 year bachelor degree khlaijangna nangnai science norok tai abon pore han hayo jago discipline of microbiology from recognized university norok tongo jago bebung o jago detail brok sir kang norok jago science student nangnai norok bisi o jago bachelor degree khlaijang nangnai science ongka abon hai jodi ke qualification dong norok jago apply claim manai abon poro norok tongo abon tik tolo o jago sir jaka nongni age ro bosan nangnai hinai o jago 30 bosan sai bisi norok age ingui manglak tai jara STSC reserve category borok ongka to songo jago 5 year khlanya o jago age relaxation bom mannai one nakari friend abon puro sung teb nalien o jago teb najing jongko gabna ben puran tik tolo sung tab nugu tong friends mo bo hanya norok nugu tongo o jago hangke post ni bumong ke technician ni mo phaisa bo ke oro pay level 1 norok nugu tongo jago 19900 simi salary mannai 63200 pon norok salary mannai o jago senior strong bo phaisa bo ke total 3 ta
vacancy norok nugui tongo tai aboni pore o jaga essential qualification ko jaga o norok 12 pass hingke no o jaga apply khlaimani science subject nawai norok 12 pass khaina nangnai 50% marks botang nangnai nongni 12 exam rwma jaga o tai o jaga o norok 1 bosorni o jaga o norok sanfike 1 bosorni diploma khlaijak nangnai DMLT hai koba o jaga o norok computer tai o jaga o kwbangma norok nugui tongo oro clinical technology o hairo jori norok diploma 1 bosorni khlaijak tongkha kai 12 pass khaimani yagulo norok o jaga mohai rok kebo course khaijak tongkha norok obosai apply khlaimanai tai norok no age sanjaka friend 28 bosor se bising mangla tai oro 5 year to songo age relationship mannai kaham no o jaga sang jara STS hingjangnai rok ke bekhano kaham sin bagai hingke friend abon pore sang tabu yang nale friend o jaga o norok tem nugui tongo o jaga o orong ka sini ST rang bogi o jaga 2 ta 5 sok bogi o phaina norok nugui tongo o jaga o tai oro post ni bung norok nugui tongo laboratory attendant o jaga o norok nugui tongo tai o jaga post ko dok norok kaham ko naji o je pure apply khai norok afro o morong no nangnai abon bagai nai nong bar bar khel khlai sai maro abon bagai ka friend norok oro salary manai oro belakhan kabang no 18000 simi manai 56900 norok salary mannai ke friend oro essential qualification koro 10 pass ang nong pulyap saka 10 pass ni job tongnai oro 10 pass khlaima jaga norok 50% marks botang nangnai tai abo haikena o jaga o norok je kono school o jodi norok kebo 10 pass khlaijak 55% manai haikena norok apply khaimannai tai abon loge oro sanpika working experience o jaga o 1 bosor tong nangnai o jaga o norok nugui tongo orong ka ke register laboratory haikaba ITI abo hairo jori norok kebo certificate tong khai norok o jaga o apply khlaimannai jori 10 pass khlaimani yaklo ta angka friend abon pura hain norok nugui tong pira o jaga upper age limit 25 bosor bising mangla angka sini 30 rong ko to songo jaga o tai 5 year age limitation mannai 30 bosor joting tong phono apply khlaimannai aboni pore song tab nugui tong oro bagi apply khlainai oro apply khlaimannai norok o jaga o online bising tei ano video description box ang o notification ni link bori rwana tai angano video description box no haino hai apply khlaijaknai link bo read rom tin direct thangani apply bo khlaimannai ko wana kri friend abon pore song tabo oro sini o jaga tai tam rong nangnai singabo nai nalian friend noi tongo jaga o norong document sanjak koro norong date of birth proof o jaga nangnai tai o jaga norong essential qualification bo sanjak friend norok borong no jotno rei marnai borong no work experience bo sanjak nong no friend oborok norok marnai ke friend oro omo kaisa kaisa norok oro naithangsi tai o jaga o sangti naijak tongkha on bagai tai oro selection bahai norok khlaijaknai norok bahai oro job manai oro borok clear ke sirka friend norok nugui tongo jaga post ni bung pulya no jaga o technical attendant technician abo hai laboratory attendant abo hai rok o jaga o clear ke sirka tai norok o jaga o online exam hajangnai written exam norok nugui tongo jaga o clear ke sirka 100 marks ni norok no exam hajangnai tai aboni bisingo norok no 100 question sungjaknai obo ke objective type haikaba MCQ o jaga norok nugui tongo clear ke sirka obo hai norok o jaga o exam marnai MCQ tai o jaga norok ni wrong answer wngkha kai bo norok o jaga o 0.25 khlainai norok o jaga o norok wrong answer wngkha kai norok no mark bo cut khlaijak ki belai khana norok oro exam ro khel khlai exam different abo nong masa o tai o jaga norok ni exam bo jaga ngnai abo bor sirka friend omo ke amenda baton norok no exam nan bagai koika bro friend o jaga simno exam center tai kuno jaga exam center krai abon bagai norok jodi kebo o jaga apply khlaigeng norok o amenda bato thangai norok o jaga exam manne amenda ban to Gujarat norok o jaga thangai exam mai rani ke friend norok obosai jodi namo songkai norok thangai ri mano kabon pur song hanya noi tongo mangka kai norok ni o jaga final bagi selection khlaijak no norok noi tongo norok ni exam rumni norok ni je highest mark ma mani obuna ro sre norok no jaga select khlaijaknai jara mark bang mannai ngaka norok o jaga obosai select nai kono one nakri friend obai ke borok o jaga clear sirka norok ni obon bisingtino shortlisting ongkhnai friend ke one nakrai norok obosai apply khlaiji jara apply khlaina musunai rok tai norok exam kaham ka marnai tamke exam ran simen norok cost tongnai hasalo khlaiman bagani ge friend abon pore song tabuk tebo nalina o jaga yang tai tamrok sirka age ni somonde oro sirka friend norok nang pulyab saga o jaga 5 year khlaina norok age lesision mannai hinai goro songtai nai thananglia friend motamoti song joton to saiman ka norok ni o jaga exam rok bhage ngnai aborok norok no bhage syllabus rok jangnai aborok o je pura update phaio pura ang nong no saklai rwan ka friend abon pore song yang tebo naliana tai tamrok tong aborok no bo song kisa check khaina lianai last year o tongha kai taso nognai ga friend tai to kori o jaga naijaknai song je naimani motamoti bebang no kaham kono naijaka tai norok kun kisu songjanai dongkhan comment kai bo songmannai
ke friend tini video sing sinai rok nai tonglai rok pai thago belai kono hambai o mai kono ano logiri tongdi tai busang salaro wang nong bagai mai kono tebo kaham central government job notification tipra hasini government job notification dorong boi tubai tongnai ke tini video sing sinai rok nai tonglai pai thago belai kono hambai.